ngibice bya drone y'u Rwanda bakongomani bamaje kwararika intambara irarimbanyije hagati y'impande zombi mu kanya ngo barashe drone y'u Rwanda rwari rwohereje muri Kongo ibice byayo dore ngibi nawe urimo kubyibonera kuri screen yawe. Amakuru hari ngo mu kanya gashize u Rwanda rwohereje drone muri Kongo FARDC irasira mu gace kitwa Point Zero. AFC 23 kandi ngo nayo ngo iri gushinza Kongo ko mu gitondo yayigabyeho ibitero. Bivuze ko u Rwanda rwohereje drone muri Kongo bakayirasa ndetse AFC 23 nayo ikaba yabonye abakongomani bayigabaho ibitero mu gitondo. Bivuze ko u Rwanda, Kongo, AFC 23 bose bongeye gukorana mu mitwe. Biraherera he ko kino gihugu kibasiwe na Ebola none n'intambara ikaba itangiye kubamo. Ni gute bari buze kuza guhangana n'ibi bibazo byombi uko ari bibiri? Umvuka ibintu bihagaze ngo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intambara ikomeje gufata indi ntera, impande zihanganye zikomeje gushinjanya gukoresha drone mu bitero byo mu kirere. Igisirikare cya Kongo FARDC cyatangaje yuko cyarashe drone, cyavuze yuko ari y'u Rwanda nyuma yo kuvuga yuko yinjiye mu kirere cya Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. FARDC kandi yavuze yuko iyo drone rasiwe mu gace kitwa Point Zero hafi y'imisozi ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Mu itangazo rya FARDC yavuze yuko ibyo bifata nk'ubushotoranyi bushya ndetse no kugerageza guhungabanya umutekano wa Kongo. Ariko kugeza ubu ngo nta tangazo ryemewe u Rwanda rurashyira hanze ku byo ruregwa. Iyi drone ngo yarasiwe ahitwa Point Zero mu nzira zigana mu misozi ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC kandi ivuga ko ikoreshwa ry'iyi drone ari ubushotoranyi bweruye n'uburyo bushya bwo guhungabanya icyo gihugu. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande itangazo ryasohowe n'umutwe wa AFC 23 kuri wa kabiri rishinza ingabo za Kongo FARDC kuba amasaha ya mu gitondo zagabye ibitero zikoresheje indege za drone mu bice byenzurwa na AFC M23. Ibyo bitero ngo byatangiye amasaha saa 10 z'igitondo kuri uyu wa kabiri tariki ya 19 Gicurasi 2026. Drone ngo za FARDC zagabye kuri M23 ngo zarashe muri teritwari ya Masisi mu duce dutuwe cyane cyane nk'imiti mingi Kayota no mu nkengero zaho. Uretse kandi izo drone z'igisirikare cya Kongo ngo muri ibyo bitero ngo cyakoresheje imbunda ziremereye cyane. AFC 23 yavuze yuko hari munyenge z'uko kino gitero gishobora kuba cyahitanye abasivili batandukanye ndetse ko abandi benshi bashobora kwagizweho ingaruka na kino gitero. Iyi ntambara kandi gukoresha drone igaragaza ko uburyo imirwano yo muri Kivu zombi irimo gufata isura gisirikare irimo kurushaho gukomera, ikoranabuhanga ryo mu kirere rikomeje gukoreshwa cyane cyane mu bitero bya buri munsi ndetse n'ubutasi. Abasenguzi bavuga yuko gukoresha drone bishobora gutuma ibitero birushaho kwiyongera, abaturage basanzwe barushaho guhura n'akaga ndetse n'amakosa cyangwa se ibirego hagati y'ibihugu bikaba byakongera umwuka mubi mu karere. Umusaza Paul Kagame aravuga iki kumva Kongo irimo iramushinza yuko yagabye igitero kuri Kongo maze Kongo ikarasa drone ye. Ese Kongo iravuga iki kumva ngo M23 irimo rishinze yuko ngo mu gitero yagabye ibitero mu bice bitandukanye bikontororwa na AFC 23? Ese kumva Ebola ikomeje gusakara muri kino gihugu cya Kongo none kubumva intambara itangiye kwivangamo biraza kuza guherera hehe? Abaturage benshi batandukanye batangiye guhunga bahunga kino cyerezo cya Ebola none dera barimo guhungiramo kwasanga intambara muri kino gihugu. Ubu rwose bigaragara yuko intambara igiye kuba abaturage bakagoma hagati ubundi kizaba kikaba usibye Imana yonyine igomba kubaramburaho ibiganza ubundi bino bibazo bikaba byakemuka. Nganye gukora ngo kuko bihagaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda na AFC M23. Nje wagezeho kino kiganiro nitwa Mwenyabari Obedi kama kawaida na ngini Obi Time News avugiraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Obi Time News.